helpline. Yazi madod. Kuthi impela ukuthi uhulumeni yena axwayisa abantu ngalesi sifo esingumula naso. Kodwa manje into emina uhulumeni bengifisa ukuthi agxile kuyona kakhulu. Eyokuthi athole ikhambi lokuthi selashwe lesifo siphele sithi nje nya. Yabona Nkomohlo uyadlala wena. Ikhambi lelothola labantu sebephele inyala. Sebefile. Yabona ngoba manje nalaba badlingiwe. Kuyaphikiswana. Funa abantu bani ongcono kunomunye. Nale mali le abajagile futhi. Ngobana henza lemkhizi. Ntho entenanga ufitisisa. Entenanga ufitisisa tatamkhizi. Ke ha baslimeng. Baslenda. Ba figure jana tsona bomfutya. Hothi ba bue ke AIDS. Ba reng he ke ditotla ha ditsena tse tloka hala mehlaena. Di blowe jana AIDS. Hayi mina mandonda wakithi. Hayi wazi iyedwa nje intoni isatshayo. Wabona le muntu le bathi AIDS. Na le mntwana wakhe bathi IV. Hayi nimusaba kabi man. Hayi mpera man. Hayi nimusaba ukuthi namanje nje niyacheka ukuthi kusasa useni kufanele nihambe. Ene nimutshele Sophie. Nithi Sophie wathi wawo madoda linye elam lithi kufuneka abantu balumke. Ndifuna ukuba yi-AIDS activist. Ndilumkisa abantu ngesisifo sikagawulayo esinqunqa abantu. Ndiyahamba ke ngoku ndiyaphaya kuNgconde ndiyabuya. Niyazi madoda ukumangisa kakhuza. Zonke izinsuku. Khuluma ngani? Ingculazi nalapha. Hey! Ziphi lento sayivotelayo madoda? Lokuthola umsebenzi. Ukubulala ubugebengu. Hayi. Kanjani uhulumeni madoda? Hayi. Uhulumeni. Kayina bawuzulala. Je, Molondanga. Molongcone. Wakhawuja Nkosi yami kwakho fika kansini kanye xa ngicebezana lo mvubo. Ngitshixwe bamnyango zike ndiyolala. Kodwa ke mfondini khawuta uleqwa intoni ebusuku apha. Yabona Nconde zimbini into nizifunayo kuwe mntakwethu. Eyokuqala ndifuna undiboleke i-eye. Okwesibini kawundixelele xa umuntu ofuna ukuba yi-AIDS activist kufuneka abe ne-diploma okanye kufuneka abe ne-BA in biology. Kokuyaziyaluzalisa izinto khawuta. I-biology kaloku ile sasiyenza esikolweni nje awusayikhumbula ngoko. Kubani futhi kofuna ukuba yilo activist? Nguwo kanye kumvukeni? Hayi ndim ndifuna ukunceda abantu. Mntakwethu ndifuna ukulumkisa abantu ngalokugawulayo ubanqumthayo. Kakho uyazidanda izijongo cha. Uyazidanda izijongo. Ufuna uba nguMr Activist ngoko Mr Condom. Hey hlo utheni lento uhlekisa ngami nje? Hayi noko. Hayi beningazama ukuphoxa khawuta noko. Kodwa ke nansi into. Xa ufuna izinto ezinjalo kukho into ekuthiwa yi-AIDS center ipha elokishini. Bakunika noko incwadi ezidafetshe. Enkosi mntakwethu. Nansi ke le ayini ke khawuta Nkosi yami. Mase ndiphuma nawe nditshika. Khona nje ke ntaka. Khona nje. Hayi wena silwana uphuze kahle indaba. Yanitshisa muzi. Madoda. Wezwa yini labantu basiqhenye baze bafaka ipeleti esikhombisa ukuthi baphethe isifo sengculazi? Ngeke mkhize ubantu awurimdlana. Uthini mafukane? Ushona ubaboni? Hey. Basifaka amafukane bavele ngishona lapha kumabone kude. Befaka ngishona lezi phela lezi zobuhlanga. Hayi wazi baba Makizi utsho ukuthi labantu abanayo afraid yekusaba ukuthi bazabafisa. Uthini manje silwana? Babula wobani? Hayi phela bafisa ile abantu laba baphilayo. Isithando sakho ke siletha ngeplate endlini. Madoda. Ningathi inqandi nyuka ngisehla nje. Ngilungiselela ukuya e-AIDS center ngomso. Hayi ngifisa kithi wazi le mudoko niyawuzwa nje nesimere ukuthi umunandi kanjani. Please unishiyele ungawuqedi Ayikubona lokho. Weshilwana.
umuntu osuka hamba uhamba nesisu sakhe. Awu, wasikofu vele kunjalo. Anithi umuntu makalamba vele uhamba nosusu sakhe akakwazi kusitshiyana. Ufuna mina nichiye susu? Never. Niyazi uzasuka uthi nishiye nemromo wami. Hayi mina mromo wami niyoqhawuza Sophie. Try. I please indonda yakithi man. Masihambisane le ndlela. Hey, yazi, as far as I'm concerned, sendihamba ngoku. See you later, alligator. Awu, manje wanishiya futhi. Kanti le muntu unjani? Hayi magwana, nami ngono nizihambele niyobona Sophie nephambi kokuthi hey, wenzani wena? hey, wena Ndlovu. Wangena nje neNdlovu lapha. Basona. Hayi, suka la. Oh, Nkomozi. Oh, Katsheni. Hayi cha wakithi. Njengekhasimende nami ngithi ake ngizoyicela ungamakhatha lapha kuwe. Oh, hayi akuyona inkinga leyo. Masiye ngale kamelweni. Boss. Uyabona bafana fana. Intsuma neke le. Lokho kufa lokho bafana kwafika nomuntu wafaka udala enduku. Manje kusokubuya phike manje. Asazi kodwa yasothi khamakhona emangcwabeni. Ngabe mkhize bona mona. Hosa khathaletse o lefuleng tsa mangwabedi le tsa mandulwa kae kapa kae. Rona re tlameo le lwantsha ke phetho ke tu. Sanibonani baba. Ke ngishale ikhadi lezishela umdebe la ekhanda. Hey. Wemfana. Uyagwela ekhaya lakho. Hamba la manje. Diba. Jonke muladuki. Wemafuna. Awubona ukuthi njani lento lephethe lomfana? Inophawu leli olamsana ngulazi. Bengibona ukuthi yena Nkomosi uthi ucubuwe namandla. Khani uzoqoda ngqo egazini uhlale khona. Ukuze ungivikele kule ngulazi. Ha. Uthini Katsheni? Kazodlala ngami. Lana ngutshela. Mina la midlozi akanginikeze ikhambi lokwelapha lesisifo ezombulalazo. Ngamanye amagama ngithi kuwe Katsheni alikabeki ikhambi lokwelapha ingculaza. Lapho kahle Nkomosi, hey madoda. Ubodwa yini? Phuma. Ngithi phuma Katsheni musuthi Awu, kanjalo nje, awu madoda. Equality le ndoda yonke amakhala namasize yawo mfethu sifunela madoda inhle into niyenza siyabonga ingayeki manje siyabonga mfethu yabona umfunele nama-custom. Sophie, usizile wangafaki shukela wamningi lapha. Hey, phela wazi ukuthi AIDS ibhokile kanjani? Hawu Benson, ubani othi ushukela uphathisa i-AIDS? Ha? Uzayazi kanjani? Angithi bo doctor bathi abafuni silale phansi licansini ngoba i-AIDS izangena phakathi. Mina ngihamba eclinic. Na izolo lokhu bengiye eclinic banginikeza i-condom ukuthi ngiyisebenzise. I-condom? Wayisetshenziswa kanjani? Hayi, ngisho i-condom yabafazi. Yabafazi? Ha? Ifakiwa kanjani? Uyafuna ukukhombisa ukuthi ifakwa kanjani? Oh, Khabazela. Wedondo. Lolu Paul lamsana ngulazi. Sola, ngicela usolele kumina. Sifana lo Paul lakho. Lo Paul chaza ukuthi ngikukhonda hayi kuyisicathamia. Hey, ngazobhedza lapha Donda ngizwe. Usuthi bonke labantu abalapha sibabona bevela lento. Nabo ukhona hayi isicathamia. Lalela ke Donda, sikhulumile induna yenkosi manje. Ayifuni lento le oyifakile. Ilahleke njengamanje, ayifuneki nami ngiyangidina futhi. Ilahle Donda. Ankare 3 ngona batwa cross R16. Hayi. Wona Mfukeni. Hayi. Yini ungahamba edolobheni uyofuna amahhovisi la uzodlalela khona lomshayina wakho? Yabo ukuthi ngiphazamise. Bona makubani. Wena yini wena ukahambi uye lesigangeni ulethe mireni yawo liphofolo. Hey, mandonda wakithi. Hayi, into ziyayenzakala. Wazi bathi le condom yethu yemandonda bayilahlile kude. Kungenile condom yemantonjazana. Yo, mina futhi Sophie unitshelile ngayo. Nami nazibonela nesi. Bana. Yabafazi. Kubuleka uzwala mthuka phumula ke bomantu jwale. Condom ena iseka kinyakyana mantu ahe. Halala. Hey, kodwa mandonda wazi bathi kuzafanela uime 8 hours nephambi kokuthi uyisetshenzise. Anithi bathi yona awisetshenzisi same time same service cash njena le yethu. Hey, kodwa mandonda kutsho ukuthi umuntu uzayima 8 hours before use. 8 hours. 8 hours go fair. 1 2 3 4 5. Yo! 8 hours go fair to sebenza. Hey wena.
Anike lenkomo enenginyanyisayo man. Anibona ngiphazamisela ngesebenza. Gara! Molo mhlekazi, nawe mhlekazi molo. Singakandawo. Susa lento phezulu kwetafula lethu. Susa. Oh. Uhlongophi? Oh, mhlekazi, ndizokunixelela into yokuba mna ndithetha mna. Ndizokunixelela into yokuba ndiyile nto kuthiwa phandle apha yi-AIDS activist. AIDS activist. Wow, hambisa amakhondom namapilisi e-AIDS. Ayithola wena. Ushawachaza ukuthi u-actor aphi sombukele. Hayi andi-active mna mhlekazi. Mna ndihamba ndiphuma ndingena ndixelela oonyana babantu ngesi sifo abasibiza ukuba ngugawulayo esibanqunqayo oonyana neentombi zabantu. Yava uvile uba ndithini? Yini uchawe songifundisi? Sorry baba, yini? Hayi ndifuna nje into encinci engaka ibe ilungelo lokuba ndingena apha kule hostel ndixelela abantwana ndibaxelele oonyana babantu ngogawulayo. Uyabona ke Shaw uma kunjalo kuzomeleke uhlangana noNtsumba. Let him go. Uthi Let him go. Ngiyabona madoda. Mfukeni. Mhlanga ibamba lelotho mina. Ngiyove ngithatha ingcenye yakhe. Ngiyithathe ngihambe ngiye ekhulumeni. Ngifike ngithi khulumeni mi hamba uyothenga ikhambi lokwelapha ingculaza. Ebese ke ungibala nami khona lapho. Awuma bekubala phela Nkomose. Hawu, uyophela nawe uyohlomula. Hey, ngosajonga ngikabazela. Ngiqinisile phela. Yena. Sanibonani mntwana. Yansizwa, susala ndesekhanda. Uxolo baba, uxolo. Sanibonani bantu abadala. I'm sorry ukuniphazamisa man. Ngiphethe into ezinice and shining ngapha. Choose uMasikhethele, khethe omthandayo. Wefana. Hey, susa lamanyala akho lapha etafuleni la ngulazi. Hayi bo baba. Ngabe usho lolu Paul Bombo. Hey, kurunya wena mfana ukuthi riyenza ini ripa. Richo kutini? Baba, leli Paul lolu alusho ukuthi wena unengculaza. Kodwa isho ukuthi wena uhlakaniphile, uyiclever. Njengoba nazi nani ukuthi lama superstars weKwaito nalo sikhathamile. Bayifaka lento le. Hey, kirona bao he. Nna ke superstar ntate ke ayiwaka katara. Ibile akuna bothata ba ribone. Tata, okoko wangabe sespiriti sakho se-HIV AIDS. Awusandijonga nokundijonga. Nkosikazi kamcela ndawusoloko ndijongene nawe. Ndawujonge ecaleni andikuhoyi. Kanti ke sisipelide ndisinikwe ngutshawe. Nantso-ke. Yabona wena xa udibene notshawe ayikho enye into nje yena ithethayo ngaphandle kokuthi abafazi bane-AIDS. Hayi nkosikazi ayinjalo le nto. Uthi utshawe masiqeqeshe abantwana sibafundise ngesifo ugawulayo. Qha ke Tata, andisithandi esi sipeliti. No, yahlala. Ya. Manje baba. Hayi. No, sharp. Awuhambe kanjani? Sorry time. Bhekala. Hey. Ungaphinde uthi time kumina ngizofana. Awukaze wangibona kuthiwa ngidayisa insangu noma ngicela insangu ngizofana. Okay, sorry baba ke. Bhekala. Ngiphethe into ezinice and shiny la. Choose uMasikhethele, khethe umthandayo. Mthetho wakho utake. Ucabanga ukuthi mina ngingaka ngizosuke ngithenge lesipeledo ngisipaka. Ngilingise laba abashumana ngevesi lengculaza. Uyibona phi ingculaza la? Wena time wena awazi lutho man. Why? I-AIDS ayikhethi. Umdala, umncane, unemali, unamali, uyasebenza, usebenza. Noma ngabe usidule nje ngawe, okusalako iyavithiza. Yini? Hey, fusaka wena la. Fusaka. Yavithi. Hey, yavithi. Uyabhetha awu. Dagi. Hayi.
wazi mandonda wakithi le ndaba le yakasofi nale condom yebafazi hayi mina niboni kahle mpila ya man ngibona ukuthi ngono president yethu le kuti iyenze ban le ndaba ya once nje ngoba into yokuqala sifaka amabruku nawo bayawafaka sisuka lapho sidle nyama nabo badla nyama sisuka singene parliament nabo bangene phakathi si drive amatraka nabo ba drive amatraka hayi suka hayi baziyenza thina musu hayi molweni madoda ngibuyile ciao nawe futhi hawu hey joy sifiza kithi kutsho ukuthi nawe utengile double twice kambili hayi madoda hayi yabona ezi zinto endizinxibileyo zifunyanwa only ngabantu abaphase i-test ye-AIDS activist yavanye amanyala chawe nawe uphethe AIDS empathy Twenda de lurele athunya ukwahe ukwa halala yo ufomo majita ya markabo wethu ke sipelete sesikhubela ushaskintsensolo le jwale ntate sesikhubela get ke ganja hey khona la ngizokuthola mafuwa zisebenziseni ezikhondom ngoba ziza kuninceda kuloo gawula yokuthethwa ngayo lumkani madoda ngoba kukho isifo kuthiwa ngugawulayo sibagqibile oonyana babantu molweni madoda bambani nazi ii-condoms nibaxelele nabanye ngogawulayo nivile ke wena kuteni wamabhatu nesizungu nje bamba nazi ii-condoms nantsi neribhoni uyinxibe le ribhoni abantu babona uba uyaqonda ngale nto kuthethwa ngayo yalebuwa chawe sisithi sipeleze marolutshona batho abanonzeka isikinzi ngifundi njonga mna ngizifake zade zambini ubonisa into banikrelekrele hamba uye ushumayela iindaba zikagawulayo ya Chief uyalazi loluphawu lubovu lolo lukushawe lo lwengculazi ukuthi lichaza ukuthini Wafika yona ngomnqulazi masiyadla lama baqala ngomezosiphazamisa yini wena ufunani man hey thula wena wephu ngize ngendaba kaShawe njoba nidla nje lesiko sibodle la uShawe ubele selushumayeza abantu ngengculazi futhi banikeza namashuphe enjolo angazi ukuthi abazukulu sokwathola Ushawe lo yadelela kanti unjani lo Shawe wendwana amphuthuma hayi boyekela ukudla let him go wena magama emkhulu hayi man hayi wena kwakho imbi ke lento Nkosi yami kafanele ucinge ngconde kukho abantu abacheap emhlabeni abacinga ngenhliziyo ezincinci umuntu athi xa ibona ezi zinto ndizinxibileyo athi une-AIDS hayi yabona ke mandikulandele igagha lendoda umthomalalisi wenhliziyo ezibuthathaka lezi apha ke mfondini inyapho masithatha khona kwavugawuta yazi Nconde nguwe wedwa indoda ekwazi ukuthuthuzela inhliziyo efana neyam Nkosi yami thuthuzeleka kavule mfondini zitye aha chawe ngizobopha wena ke manje uthi awubhizi ufafazana nevangeli lengculazi ngaphandle kwemvume sithe kuwe cela imvume bhala incwadi ucela imvume ukwenzanga lokho ngakho ke what hayi suka ndwandwa bana kundwandwe undwandwe baba asi oh nine evidence nazo ke baba asiyeka thatha chawe hayi kaloku noko mayisale leyo kodwa yayibona le come on siya haya shot
Shems arambethu. Hayi khathi benje sibulala mina. Uzabamba nayo. So wile tata? Hayi wile mona dinwe. Yo. Tata. Uyibuya kwenza i-blood test HIV/AIDS. Undibuze la ntoni? Hayi tata ndiyazibaka lokho into ethethwayo kule mihla nathi funeka sihambe siyokwenza i-test yethu sobabili. Oh, hawu unyanisile nkosikazi kodwa mina sendivele. Nyanyani tata. Ziphi iziphumo zakho? Hayi. Yabona ke phela into endoyika uyayilanda leyo. Uyika ntoni? Uzawuzaze lapho ubuyafa kwanyaphila. Inkosikazi kanti ujonge to. Ngoba ndiphile ngumqabaqaba. Enye into kaloku akufuneki ukuba uye pha ingekho le ndoda ifundisa nge-HIV. Uyava ke yaye akunyanzelwa mntu uba makabeke pha. Phulaphula ke ngoku ndigqibile uthetha ngale nto andifuni uva nto tu ngayo. Uyandiva ntini? Wena Shawu, lesenzo sakho sinuka indelelo. Ngizwe? Indelelo Shawu. Mhlekazi, kodwa as far as I'm concerned, bendingayazi ukuba kukhona into erongo ekufundiseni abantu ngogawulayo. Nama ngibona into erongo Shawu, ngizwe? Into erongo ukuthi wena wenza lento yakho ngaphandle kwemvume Shawu. Ngizwe? Ilapho ke inkinga. Wena Shawu ufuna ukusixoshisa emsebenzini awubona i-R1 yehlile. Hayi, ngicela uxolo bahlekazi. Ngicela uxolo. Ndiyathembisa into yokuba ndiza kubuya nayo imvume yokuba ndisebenze. Yangithokozisa ukuthi akwazi ukuxolisa. Ngizwe? Lokho usho ukuthi ke uyindoda. Ulungileke ndoda. Ubani mhlekazi? Oh, let him go. Hayi kulungile. Uyabheka lona wena. Ufana baba. Yabona indaba kaChawu. Kwezinye indawo. Afanye izinto kalula. Neyinteni. Hayi semphefumulo kwabanini. Hayibo. Jongani papa ndoda lento ndibona. Njengoba sijabula nje. Umsholo. Phela siyazi ukuthi sibhekele enkulu ezweni lakithi. Umsebenzi osamele isizwe sonke. Ukuba sithuthukise izwe lakithi. Emandoni. Hayi, nami niyamthanda Mshosholozi. Nimuthanda phakathi nomoya wami wonke. Sakhe izwe lakithi sibe izwe. Sile futhi kanye nesifo. Athi la ufanye iziphelele. Hayi ngulazi. Inqada amasoka. Hawu, hayi bonke akho problem ngezi ziphelile. Wonke umuntu yazixhiba zincitshwa ngabantu abakhulu. Kuba zonke lezi inkinga. Kwakhanya Lezi inselelo mina manje. Kodwa ngisho ngokuphindelwa wephelele. Ngomthona manje. Ukike bamfumana zemkhizi. Ibile wena tata Mkhize. Unotshwanetse go reka sena seso. Ulo habise no one. Kwena ntwela ka bana ka room 8.